April tani chitham salmari sangrong salo Tiprasa sengkrang mothani sakthar mungbai Udaipur ni Kupilung kamiwo tongma monitang SB ringnogo kefeng mane chalaima yakar mungno tuye kaisa hojak panda eba drug awareness panda songjajaka aro phaimanjak phaikya Tiprasa sengkrang mothani cashier Ranan Deburma assistant cashier Sankaram Jomatia mothani adong Aradon Jomatia Prodip Deburma khobui ringnokni ringphungnai bokrok tei ringsungnayo Tini paiman hingkai di proses singkrang mo thani ungui drugs awareness program bosor burum no khayu hingkai taklai bo khlayu hingkai khlain thanai mo taklai ni hingkai chini first financial year no pore hingkai tini phaisa bega Udaipur ni kaisa monithang bari SB school Kumpuilung kamiwo hingkai pai sopaika hingkai aro 50 থেকে 60 jona satro mangka school kaisa school awareness hingkai tam hingkai di proses singkrang mothani jottona hambai maru singkrang anu sono borong ni site to mumbai no ni tinini program success mangka hingkai sini Presiden Mr. Sopon Deburma Secretary Mr. Jitendra Rupini, the Organization Secretary Mr. Gautam Deburma, yang baikang cashier Ronan Deburma tunggu, yang assistant cashier Songkram Jamatia tunggu, the Paiman Jaka, sini ex-men Aradon Jamatia, the sini members Prodip Deburma, Kai Borok Jotono, Papile Hambai, the Jot to Shankrak Adon Sono, Papile Hambai, Noroni, Wan Sumumbai, ini program sukses muka. Ini tama-tama kailangan. Tini borono bujokha drugs de tabo tini tirpa haste bo ekora hamya chole tong bago ke chung wan chu laika sanai rono de chung te tom khai narung manai boro sanai ke chaya rono chung bujogui borono bujogui boro kicha suda bujino ini chung tini mon bai no satro rono kaisa school khai chu thaikya ke chung borong bago tiffin tu kha ke tofi ro tuja angkai chung su to art kaisa khaiman ba chung borong ba su prepare khajalia angkai chung next time dago chung wan sunai school of khai stationery donation khana bagoi karan chung stationery donation bo khayu angkai omo chung school no chung select khai ton nai angkai o number phekang kai school of chung stationery donation ro khlai pai nai Ambus kang ole bobo jaga ani maro bonsu Buskan go chung tabu bo thang to tuita kaisa school hamnai tongo high secondary school o jaga bo chung oma hai kok no pir nai tam hingkai boro no sama hino o jaga bo thangoi chung bujongnai drugs ni tui tam hingka ba cha boro no chung ba ka betona ba chaya boro no chung bujogoi omon ka saloro to ni mano omon chini chai tomu chini sankara komo sa hoite ka chung busang rogo bo khainai hingkai noro news media dinai jepro khayo hingkai chung jot to district no khainai hini wan sulaija hingkai amono tini hingkai yang Udaipur phaija taklai bisiwo tabuk te kuila taklai bisini hingkai chung financial bai solman ba financial yani puilai ko chini AGM ro paidrop hingkai chung first chini mono awareness program ambai sar bo motharoni phaikan ro school di prasa singkrak motha songi barung member waktu phaiwe tini 13 April 2023 ani monithang bari SB school phai song ba belai ke barno pai ya hamda ngama ya faru tei je bro oro phaiwe je awareness khai mani sini satu ro bobisot ni bangai borong hamfrai ni lama skok betang sai knaro ni bangai borong no tei bu ang pai ya hambai maya faru tei ang asa khlaibu borong ni kong no purapuri babe ani satu ro gaham khlaine busi na bai ha he borok ang tha khlaibu borok bu haine sawu hani bangai borong no ang tei bu request khai ni musubu jate next year ro bhaine
teisa preparation जों दिनै हठाৎ साहमनि हायोबा आसा खालायलाय मेलिया next time रावबो जुदि जों माखासे teisa preparation गाहां खालायलायबो तेकिसा जों खालायलाय माने हे आं खालायबिनो आंनि गाव किसे सानना आरो नोंथां Sabe que essa narawni moni thang SBS ko sejana student tongmani. student hongkene one is sing 8 jora थांनाय बिसिआवथ' किसा गोबां ना मावो 123 जना दंमानि अलरेडि क्लास 8 राव नो एनुवेल परीक्षा नामानि यागुल प्रमोशन रहि मा रहा आनि बांगि ताबो ओंखायनो 91 जना मतामति ता जरते 3 जरते 91 जना थांगो ता कयेकदिन बिसिङाव तेकिसा एडमिशन ना फैफिनाय हे आं नायगांगो बेबायदि आं एवारनेस रयजाक एडमिशन बेबायदि समय थांखांबाय Nini cinema saya bisa. ani sinimang hikena Debakumar Jamatia kumbilang kami ni tagaro mungtang SB School Headmaster